ئەمریکا رازی بە رازی نەبە هەموو ڕێژ بۆ ئاساییکردنا پەیوەندیان دناوبەرە ئەنقەرە و شامێ ئێدی دچن بناوبەینکاری و یا ji destê Rûsyê tê dikeş bû vê armancê. Paşî 11 salan bû yekem car lê ser astê wezîrên bergeriyê duh êvarê li Moskoyê wezîrên bergeriya Tirkiya, Rûsya, Sûriya civiyan behsa gelek mijaran kirin. Herî dawî wezîrê bergeriya Tirkiye gotî wan behsa ji navbirina YPG û PKK Daişê lê ser axa Sûriyê kiriye berdawamiyê bidin van civînan. Heta niha Amerîka nekariye rê li Tirkiye bigirîtin ku hevpeymanê Amerîkaya herwiha endamê NATOyê ku lê Rûsyê nêzik nebîtin. Her ku diçîtin lê Sûriyê jî hevdem ku Amerîka ji wê rêveberiyê neraziye nêzik dibîtin. Ev li ser hesabê kê ye gelo ev peywendiye heta kengî û dê li ku derê asê bibin yan jî dê çi li pey xwe bînin ji hêjayê Nizar Musa şrovekarê siyasî dipirsim li stûdyoyê li ba min e hêjaya Nizar gelek bi xêratî serçav. Carê ya Kurd jê ditirsin asayîkirina peywendiyên Enqere û Şamê ye dibêjin li ser hesabê rêveberiya xwe ser e. Ev rast e? Belê silav û rêz û spas bû mêvendariyê ji xwe têkiliyê di navbera rejîma Sûrî û Tirkiyê de ew têkilî berên ha dwarê emnî de bûn û piştî wê ketina asteke diplomasiyê de û niha jî kar jê re têkirin ku bixne dwarê siyasî de tevlî ku hûn wez dibînim di vê merhele hinê de wê zehmet bê aliyê siyasî de nêzik bûn çê bibe lê Rûsya bi taybet ser vê kar dike ji alîkê dî de jî yaniya ku giring di baweriya min de em bê ne ziman ewa aliyên deverê bi timametî jî niha hemû jî wêyekê dixwazin ku herin cem rejîma Sûrî yani bi taybet ku em hinekî nêzik bikin henha Tirkiyê jî dixwaze cilikê ji ben qesed bikişîne û herê ew nêzîkbûnek navbera wê û rejîma Sûrî de çêbe û hin qesed jî dixwaze nêzîkbûnek navbera wê û rejîma Sûrî de çêbibe de ji ber hinekî bêhtir xwe bihemêne ev gef û tiştê ku çê dibin hinekî cihê xwe bigire fe ev hemû jî ji ku derê tê ji wê derê tê ku nehelwêsta li cem Amerîkiya heye fe bi rastî jî dihêlek û her alîk ji wa aliya nestiqrarekê bihsê û em bêjin li Amerîkiya bizîvire û karibê wêyekê bike hinekî nêzîkbûnekê çê bike û istiqrarekî siyasî li cem xwe çê bike fe ji ber wilo her alî di baweriya min de merhele û asta ketiye wê astê de her alî jî î de berê xwe dê rejîma Sûrî û rejîma Sûrî jî em bêjin şurûtê xwe bilind ke û ez ne di wê baweriyê de me wilo bi wê hesaniyê û di demeke gelekî kêm de tarafek ji va etrafê çi Tirkî bê û çi qesed bê em bêjin bi nêzîkbûn ew rejîma Sûrî em bibîn ser astê bilind bi hevdû re rûnin û encamna ragihînin. Başa dibêjin ne Rûsyê ne Sûriya ne Amerîka bi giştî welatên Rojava heta Îran jî pê re naxwazin ku Tirkiye operasyona çarem li ser axa Rojavayê Kurdistanê encam bide. Ev di demekî de duh jî hat zanîn li gorî hin zanyariyên ku nefermîne Rûsyê ji Tirkiye xwastiye û jê ra gotiye ku operasyona xwe dest pê neke birên diyalogê û danûstandinê kêşeyên xwe li ser axa Sûriye çareser bike. Bi reya te ev pêkane divê demê da ku Tirkiye bi îsrar e lê ser şerê digel YPG û PKK li ser axa Sûriye hem jî Herêma Kurdistanê. Rastî ev gelek giring e yani ev mijar ku em bên ne ziman henha jî Rûsya ser vê kar dike em bêjin dibin mehana sekinandina operasyoneka leşkerî li dijî em bêjin deverê û li dijî rêveberiya ku îro qesede bi rêve dibe fe di vê yekê de hinekî wext istiqlal dikin fe di vî wextê ku îro deyne alîkî de dixwazin Rûsya ser wê kar dike hinekî nêzîkbûneke baş bi fişarekê çê bike di navbera wa aliyan de hinekî tevlî em bêjin îro Tirkî jê re gelekî giring e razîbûneke Tirkî çê bike û Tirkî û rejîma Sûrî nêzîkê hevdû bike de ew deverê dibin kontrola wê de bêxê dibin kontrola rejîma Sûrî de û ev jî armanca hin Rûsya û hin armanca rejîma Sûrî ya ku Rûs wê îro dihemênin. Di aliyê dî de îro Başa civaka navdewletî divê yekê qebûl bike di serê wan de Amerîka? Di baweriya min de Amerîka vê qebûl nake gor siyaseta ku niha em wilo şîrovet kin wê qebûl neke lê tişta ku ne zelal Amerîka îro bê helwêst e ew nehelwêsta diyar ji aliyên Amerîkî dihêlê her alîk ji va aliya gavekê zêdê gava xwe bavêjê
فجبر في كيجي تاليجي هما دباوريا مدى بريار جيا أمريكايا وهلويز جيا أمريكايا ود دفا بويارا دا بريارا خو بدي وبهيلي ريا فا گفتگوها بچه دا هري لتني دفي وقتي دا أمريكا وقتي رو بهلويستا هر آليكي وكن هم آني زمان هنكي بيش فدشي وبي أمبيشن تكتيك وبي بلان سياسي فتني الهيفية دباوريا مدى وكو استراتيجية أمريكي ميزيني حتى شو آستي جهردو آليافا بيش دشي وهنجي وبريارا خود فيالي دا بفين نزیک بونا سوری ترکی دوید مدا بناف بین کاریا روسیا ده چه کارودانه که لسر آست امریکا جبو ترکیه لپی خوبینه ولی ابني سيكبون هجر وتشيب ودمك قال لك كندا جيد باوريام دا يعني بلان السر عردوي قال لك جوهرتن شيبن يرو هالويستن سياسي وإنا أمبيجن تثبيت كرن يعني ورنا السر عردي جهي خوا ببينن وجيب جيبكن وكونوا منا أم بين الزمان يعني يرو خريطة السر عردي وريفابريا خسروا أو براستي وكفي دنافبرا دكافاني كلي ورنا طنكرن وأفجي دباوريام دا جوهرتنا كمزن السر عردي أو مزن بونجي دباوريام دا هنكيش آليكي فاستقرار يجيتكي وهنكي تعديجي بكي بجهني ملتي كرد لنتني سياستا كويرو السر عردي تكرن أو جيش آلية شاشتين السياسي آلية ريفابريا كويرو فا بلان سياسي نادين برشافي خو سياستك درفا راستقينش ورتشيناكي وحسابك جروجك هالوراناكي دباوريام دا ياكو استكزي سر بكم أوا إيرو أفني زيكبون احتمال وأجرياوي يا رجيم سوري وتركي بهترة جنيزيك بونا قصدي ورجيم سوري جبر رجيم سوري جي إيرو أمبيجن نبيجن رجيمك وروسيا جيلبايا جيرا حسانترة وبدولات عربكي وكو أمبيجن إيرو بهزنا نمعترف ربكي جبر ولو جيرا قال لك ريفابريا خسر دنابرا نالو بزماران جهلك أمريكا جهلك دن روسيا دكارة شوا خو بباريزة بله او نهاجم آنی زمان کاری خوب بارزی تنی دباوریا مدا وقتی ایرو سیاست که در و راستقینش ورا چه بکی و سیاست که هندروین راستقینش ورا چه بکی امش هندروین دست بکن او تنی استقرار که نف هندرویش ورا چه بکی و بری هر تشتی وگر انجمن نشتیمانی کردی و مال خوب هیز بکن و امبیشن ریوبری که راستقینه چه بکن کوب به جهه باوری الجم هر کسی هن پیکات اندوره و هن هیز ناف دولتی و هن هیز دوره کو باوری پی بینن و برنگ کیتی معامله پیرا بکن فبفي آوای تنید باوریام در ریوبری خو سرکاری خوش والا استقدار خی و کاری سیاسیان خوب پاریزه و کاری امبیشن نکفید ناف برا واکفان کلی ورن تنکرن و تعدک و زرارک مزن وری سر ملت مدى وسر سياسة دفريدا بريماري. تمام. جاي نزار موسى شروع كاري سياسي جالاكس باس بخير هاتي. سباس.